buhanku ta hamur beli la rehinanu la acara pemrimu eti la YKB TV. Pandai kita rongi na pulung miri malakata hamayang. Lo miri meninggola awang mo diangga. La rehinanu buhang mo niya parongi na pulung manang na makapipi ya na luri ma horor. Amin. Al buhangku na pulung na parongi da viening la kaunga tehlunika kaundu tailu dalar nomulu pal dalar hakabulu tailu na tema na luri na mayahang lahanga nai ala na dalar hakabulu tailu yaka na papatanda da wawana nu patiminu na paimiri kana pamanunja na itini hilumi matua daun dan ningwa nyurami lahanga ni ala na amanda nu larehi maina na mirinda iyehu daun bondaba na tau pabada mahanga ang buhangu na tamu miriyehu karitu laluri yana tahanga manunya ruku na pindi ninya na hau ruku na pindi nuna ruku pindi ndumaluri nama pieku dahu nama tutur lahanga na miri yakan dia pindi ndumaluri wiki dahu tula miri laluri ka naluri nama pieku dahu nama tutur nuna deji ayah naluri nama dani jalan tapi nahuri luri nama buhang palakunya naluri nama hamu lupang tutur le miri na daru hangkanganya nama harui laluri ang buhangku na tamu nay yung itu nakaunggur lati halanikan kaunggur na marinjung lang taka papatianya imiri yehu nama namu piali ladalu papatianya imiri nakaunggur hanggadanya naluri nama mayila karairuku na parhayada ia tuyaka ipau na parahanya itingo-tingo kana pamandun jada parhayada nakaunggur latehan menika kang kiki ninja laluri nama mila nama tidilha nyuda demo pinding pamandun dan parhaya lengriye i paulo na hamayang dumada kaunggur latehan menika kaniman jalaluri nama tutur daun nama yahang lahanga nai alam ladalu patienya imiri iru nama pilihnya ia mayaka na tanda pindi daruku mandung parhaya dan luri lai miri ang buangu latamu nai miri karitu ang gikiwana ka nyuta buluhan ningu maana napahanggan na membuat laluri na kaatukan ia batu na nyuta ningu may ngirana napapalaku na ruku na paruka naluri na mapieku daw na mayahang lahangan ni miri na tandang patapalaku yan na naluri parhaya lay miri iho amin malakata hamayang miri halaman na kaparumo yan na tulumanang kapipi ay kama palaku ya laluri mahaludo pamangalan niya na haroy lapinutana amin ang buhang mo takalayo anak pulong na imiri ang maruamang like, subscribe, daang papiri nga laang da.
mendukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.